یہ ریڈیو کشمیر سری نگر وین بوزیو تھی مزایا خبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر وند رز نظر تل تھوت وند کالس مز نزل زکام چھت خراب تاپ کالہ دود نلہ دود زنگ دود وغیرہ نظر تل تھوت سائنسدانن ہند اخ نو دوا ایجاد چلے کلانس مز چل بچن ہند سٹھا وسدرس 5 چل بچ اکس باتھ رومس مز گرفتار رزاق چاشنہ خاندارنہ مال بیگی ہند اس مز 10.5 کلو دند برآمد تو اکس کۄکرٕ سٕنٛدِ پشس پہ ٹھوٗل تراونہ ست 2 کانگرِ تو 2 گاڑِ موقعی پہ خاکستر تو ون پیش خبر تمیز سان یت وند کالس مز لوکن عام پٲٹھۍ نزلہ زکام چھٲتۍ خراب تف کلہ دود نلہ دود درٛنٛٹھۍ گژھان ییٚلہِ زن ڈاکٹر صٲبو لوکن ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد بند کوٚرمُت زِ تِم گژھن ٹھنڈٕ تریش گنڈٕ ٲلوٕ 6 گنٹہٕ پیٹرول میٚژِ تیٖل تہٕ 2.5 مٮ۪کران اکھ چمچہِ صبحٲے سکلہِ میادس نندرِ ؤتھِتھ استعمال کرٕنۍ تہٕ زُکام لد انسانن یمن نس تہٕ بند آسان چھِ تِمن یی اکھ سائیکل پمپ مفت تقسیم کرنہٕ امِچ باوتھ ٲسۍ تِم رات ستار چاشنہِ أکِس کۄنڈلہِ منٛز کران یم خبرٕ چھُو تُہۍ بے غرض پٲٹھۍ بوزان آز دۄہلہِ دُپہرس چھِ أکِس اینمل ہسبنڈری پٮ۪ٹھ رزاق چاشنہِ خاندارنہِ ہِنٛدِ ٲسہٕ منٛز 10.5 کلو دند اکہِ پلاس تہٕ رینجہِ سۭتۍ نٮ۪بر کڑنہٕ آمُت ییٚمیُک وزن زن پتہٕ 10.5 کلو برآمد کرنہٕ آو یُس زن ناشتہِ سۭتۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ خراب سپُدمُت اوس ییٚلہِ زن پتہٕ سُہ میٚژِ تیٖل پیٹرول تہٕ سوڈر تہٕ سرف ایکسل سۭتۍ چھلنہٕ آو یُس زن پتہٕ ممبیہِ منٛز أکِس لیبارٹری منٛز تھاونہٕ آمُت چھُ تہٕ گورمنٹن چھُ ڈاکٹرن ہُنٛد خیر مقدم کران ووٚنمُت زِ یِتھنٕے ڈاکٹرن ہٕنٛز چھِ دُنیاہس منٛز ضروٗرت کُنہِ تہِ ہسپتالس منٛز گژھن نہٕ آرجنل سامان استعمال کرنہٕ یِنۍ تہٕ گورمنٹ سوزِ یِمن ڈاکٹرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ فوری طور بیلچہِ گینٛتہِ ڈاجہِ لِونہِ پلاس شرنز چاوِ ڈۄکر وغیرہ چلے کلانس منٛز چلے کلان کِس گۄڈنِکِس رٮ۪تس منٛز چھُ 2 نامعلوٗم بندوق بردارو 5 چلہٕ بچہِ گرفتار تہٕ اکھ چلہٕ بچن ہُنٛد کمانڈر گوٗلۍ لٲیِتھ ہلاک کوٚرمُت ییٚمہِ سٕنٛدِ قبضہٕ تلہٕ پتہٕ 5 پھیرن 27 کانگرِ 9 بنیان 4 تھرماکاٹ 3 موزٕ 9 دراز 5 اتھٕ پنج تہٕ 6 کنٹوپ برآمد کرنہٕ آیہِ چلہٕ بچن ہُنٛد کمانڈر یُس زن گرفتار کرنہٕ آو تٔمِس یی چلے کلان مۄکلِتھ 9:57 پٮ۪ٹھ شمشان گھاٹس منٛز پھٲسۍ دِنہٕ رات 19:22 پٮ۪ٹھ چھُ اکھ کۄکُر پشس پٮ۪ٹھ ٹھوٗل تراوان اوسمُت پشہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ زن ٹھوٗل ؤسِتھ آو ییٚمہِ سۭتۍ 2 گاڑِ موقعی پٮ۪ٹھ ہلاک سپزمٕژ چھِ تہٕ کۄکرٕ سُنٛد تلاش اوس جٲری ییٚلہِ زن پتہٕ کۄکُر گرفتار کٔرِتھ أکِس تِلس منٛز بغارس لاگنہٕ آو وٲرۍدات چہِ جایہِ چھُ وُنہِ تہِ معٲینہٕ چلان موسمیات کہِ اکہِ اطلاع مُطٲبق چھُ آیندٕ یِنہٕ والٮ۪ن رٮ۪تن دوران عام پٲٹھۍ موسم خۄشک روزنُک امکان تہٕ عام پٲٹھۍ روزِ نبدُر تہٕ شیٖن کتھ ڈیٹس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ تہِ زانان چھُ پانہٕ پروردگار ٹریفک کنٹرول روٗم پریس بیانہٕ مُطٲبق آسہِ دُرس وادی منٛز تمام چلہٕ بچن کٔشیٖرِ کُن روانہٕ کرنُک اختیار تہٕ نوزائید بچن تہٕ 10 ؤری پٮ۪ٹھ کم بچن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن کانگرین ہُنٛد زیادٕ استعمال کرٕنۍ سامعیٖن یہِ ٲس اکھ مزایا خبر یِنہٕ مٔشِد گژھِ وٕ سبسکرایب لایک تہٕ شیر تہٕ کومنٹ کران روٗزِو تاکہِ یِنہٕ واجنہِ ہر کانٛہہ ویڈیو واتہِ گۄڈٕ تۄہہِ برونٛٹھ أسۍ ہٮ۪مو اجازت ٲسِن اجازت السلام علیکم